Najan kot sansnen menta baka sorkar kampat siu ya kabayway yeng jongka dispensary hamaulai nonglum kaba jing shukri shikipait ba kamaulai nonglum nong pedeng mot siar selai kerja abat kiwe kishnong bamarjan kani ka jingbom siu kala pinlong ikitra yeng ban perkhan ban pinsang ye no na kaba ai hinrei kala apat ban kta ek jing shukri pat ba UMLA kamaulai ba Bright Star marbanyang lingba ka jingtho ula pinsngo ya kani shu menteri rangba ka jela badru shu menteri ka kwat ke kya uba wailat miki shela namar shimlala ban ya kendu pat ba habakran kilat pathai khubor UMLA uloong balada kitra yeng kishim rai ban be no kanwanra jing e ka bakraw ki pat ba kamaulai namar ka dispensary ka dei ka barim bat ka badon ka jingdon kam ka bajur ulak keduru ba kejaka bante yang dispensary thamai kala don lupa bat kedor bar snongru kala INOC hindrei hadu minta ke jingtre kam patla sedang hakipor beladem kementeri berim kekot kekhia ke kong amprin dingdo ru kala le jurip ya kete kejaka bat kala ong ba kene ke kam kala ya chkhman hindrei hadu minta ampat don ke jingmi ke basai Kejuan kejuan nisi kalau mereka kendu yang chief minister, habis dia berka way ka isu beberapa kampah habis dia berka mulai, habis dia berka ni ka dispensary, kaba mentala kumba chansan senem, kesorkan kami siu bayi itu ditrai untuk dispensary, pan mentala kalau poi kalau buat bah itu ditrai ye kila pami, ya health department di dispensary, kemudian mereka kendu yang chief minister. Dari chief minister dan support dari dia kawan ubah ikendu ya health minister support dia tambah health minister dan Ika tahu tapi kabarlah ban kimla ban siu du mentah naik ladan lu ke jingwan inspection ni isnem baladam pi kani kamdi ke badang thamai skwa ban pensyai ni bahkan ke dispensary ke Nehru Memorial Dispensary ke badang po mulai kedai ke dispensary ke barim tam po ke jela hanya saya ini ramat lara ruat apa yang dalam tahuan keren, bah kalau ting kalau sul tamula menomba ke dispensary kalau rim tam apa aja lah, dari hadu mentamnya, kini ke dispensary kadang song waisan, te nalo kata apa, kini ke dispensary mencari kadang apa mulai nong pedeng, serta ke kat nado ngidang kena mangi akan mau, kadang dia apa mulai nong pedeng, dan dari hadian mulai nong pedeng kisah pak mi, marba kaju. Ata kaporu try barim ko mulai nong kim sim layo ek baywai hadu ki haban pha mi tede hosnem arpo ba lingba ka jing tristom jong ki nongkit kam snong jong ki napo nong lum kham tam kum ju ru napo nong preng mot siar ba sai gre ak snong ki marjan tiglala man penyo ek wei ka yi ka ba biang ba ka ba hadu mentaro ka function ba ka di ka jing ku om tang ya ka mulai nong lum dei ki snong ki marjan baru apo ka mulai te antara apa yang turu nadu usnam arpo imat lang bakla di benai August te kladon ka agreement baka sarkar kan siu malo benai ya ka baywai rei kumju piang kumalo nong pedeng ba kiyo kitrai tang kumba ka tu ka di benai rei hadu menta pada dia tu ajan sam snem ki kamyo ya ka baywai te kini try him kile no la ai ka jutro kila wan ni kendu tena kalian juga hadis syaru ngal ada pengikut mau yu commissioner secretary lu dari hadu mentah kadang sasa te kata kali ke bang wan nang ni upor pan makalong very urgent ya perkat ya ka upaya hari di bakal kod khia ke ikadau ban hap song wai sa aso kam tun sekan ni boleh ni pi kata ke balingo mau pi ke dispensary ke bla rim tam po ke jela song wai Tenri kadon ke jaka antara ikan mau tu por bengili inspection nabi dibagi health infrastructure po kamulai por OBI kong amprin. Te ngilai lain jadi tu ngilai keren nama kadon ko ke jaka po mulai nong lumi kaba laya keren bat nakalian jong senong lu depan ai ke NOC. Ba kam don cik percaya lu yang nakalian senong menai ta ili khot jaka ban sinai jaka dispensary. Te Henry kapalingo ado mentah kata kam urlong. Ke Haji Shah nak kalian jungi kong amprin atau for immediately umar sindap ketuka inspection te ngai kendu I hadian ketua ni por hadian bang sedang ka session po assembly Haji Shah por kendu ngai om ba ketua kelayan selang
dan re menta la kat tu ni benai re kat kum bujing tip kejungi pat kampat i ya national te kadi ka concern ka bang aku akan personal chief minister ringkat ruban tip yang health minister ba nam ta no ni hapan prioritas mal ka kot ka khya kalau begitu kam tu ta te kam nom ban ni le kai kham tam mar play kini ki dispensary ki PHC ni ki CC ki don nam ta ban pet ko kot khya yu nong song snong kham tam ni ki bawan na kalong yang ka ba duna te kata di ka concern ni jona mar play i pet yo ka sarkar nai ka don ka plut ki pisah ki ki ba mo plesi ki ba kum ki festival ki babun ki bentah dari berkat hitam ban siu pat i baiwai jong dispensary sansnem lu kimla ban clear ya ka dius tem di takata dari kajaka kadon ban snai dispensary itu dari ke government tang ban plut tang kerdian ban snai dispensary itu haduk mentah sateng kam ni ba mentah mo ni ka habidi ba ka issue jong dispensary kan dari la kat no pusnem shoot ni kalayan de nakalian ka jonga immediately hi house nem arpo apply ngalarah kini ke issue la ka long hayim darbar thawan bat ngai era hi na ka post ko puaru bat adu mentah press your government bala ka government de ka government sha ka basu fu ka e action ju ba kham tam ide ba ka ko khia ba ka sim serious ka bi ba ka ni ka bentah atu ni ka jaka ka di ka jaka ka ba ha po ka jing pet ka jing khmi jong ka darbar mulai dulu antara kita mah tu ka bagi ngikut ka yonong lu te kani ka jaka haji sha ka di hapo ka urban affairs te ndai ka hap ka jingpi jipet jikmi jong ka dorbar mulai dulu mentala da ki po snam te kat kum ka ki formalities ki badai na kalian jong ka snong ki haban yo ka NOC ka snong kala ban ai ka NOC na matai tai link khot kan diat man chana ka dispensary bat ngai scam lu pat na kalian jong government kala yash kaman ban penbiang ban penyo ban chna ya kan ka dispensary tapi atiki kisinjam banang ni sukmat pada nomor bala ka jaka kala don ka sarkar kamne e tik jing ut jing nam ju pi kalong tak ni kamram ka jong nga bo pai ba nong song jong mulai ben set kalong ban tip ya ka jing e jong pai ba ba ka kamram ka jong aru ban pentip sa ka sarkar Amar ngidon yang sarkar di sarkar government of Meghalaya. Kam di ka government tang jongno dan dari ka responsibility ke jonga ban pentip sa sarkar haki babun ki bentah. Oh, haki babun ki bentah bat kham tam kan pol bentah habidi ba ko khia ba kham tam e nam ta ka dispensary ko mang ong pi de. Mo teng ong sole ran mar le ka dei ka the oldest dispensary. Ka dispensary bla rim tam apo ka jela. Dei hadu bentah song waisa. Ka jaka kala don Kasong setengah sarkar ban china teng nong hasar ban yo jaka ka e ndai hawi di baka ni ka mulai nong lu ka jaka ka don ni ka sarkar ban hadu mentah ngam tip ka i ka daw tak kena senam saja ni ka dispensary bom macam pola tan sio ka hawi di baka kalau ka bom la man sio ka nus la kan senam ola jan san senam mentah The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application to the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO.